three dot asida ko simply click tawni sida click tawu matunda asida makha da profile option le simply koi profile option sida click tawse KYC gi damakta akhona KYC complete tawu he target ahan badai koi phone number koi verify tawu matau tani adi matunda Facebook verification Facebook ki account koi verify tawu matau tani adi matunda email ID koi update tawu matau tani kana gumba chini na KYC di apply tawu adu po KYC hudi phawa approve koi pending da leiri adu matunda tentative da leiri he target ko sida passport update option tani ko simply update option sida click tawni ko mangda sigi page lakani asida koi United States asida koi site click tawni adu matunda ko simply India type to sida India ki code la di matunda sida koi isagi PID ko account hangma tamda use to mobile number adu koi sida mention tawni start option sida click tawu matunda ko mangda pop la kani at mungdo ko mangda pop la kani at mobile message application da redirect to mangda permission PID messaging application da redirect to kana process si tawu matunda matunda mobile number so tawni international number ni matunda makha message type to na da koi order so tawni order to simply send to matunda SMS to matunda order to send to matunda ko mobile da hadi ko use to mobile sida ko na PID login to matunda account hangma use to mobile number matunda ni SMS ni matunda ko balance ali ko matunda ni ko process si complete matunda automatic hanum ka ko PID process automatic redirect to matunda kan password habi option la kani ko isagi password ma habi password handa kan to select password change to matunda ko hanamu application da login to matunda 24 hours ta KYC manually adi identity kali kali 100% solution